Ова се некои од најдраматичните слики од инвазијата на Чехословачка од страна на советските војници на 20 и 21 август 1968 година. Овие ретки колор фотографии ги сними Либор Хајски, фотограф кој тогаш имал само 20 години. 50 години подоцна неговите спомени за тој ден се кристално јасни. Na těch dýmech to už je vidět, tady ta ulice zčernala, jako kdyby bylo prostě večer, že jo. A začali pomalu a jistě bouchat ty šrapnely taky, že jo. No. Čili tady byla strašná panika, lidi se schovávali kam mohli za auta, padali na zem. Претходниот ден Хајски само што се вратил од одмор во Рим. Инвазијата го изненади заедно со остатокот од земјата. Додека тенковите влегуваа во Прага, тој со камерите се упати на улица. Kolem 8-9 hodiny spousta lidí v podstatě to nechápala pořád ještě, že to je úder mocenský. Myslela, že to může být třeba nějaké vojenské cvičení nebo co. Taky na téhle fotce je vidět, že tam jezdí děti na tom tanku, jako kdyby se vozili někde na nějaké atrakci. Že? Neříkám veselé, ale brali to jako s tím pocitem, že o nic vážného celkem asi nejde. Но конфузијата на плоштадот Вацлавски намести брзо се претвори во опасност додека советските трупи почнаа да пукаат во народот. Веста за инвазијата беше емитувана од Чехословачкото радио, кое советските сили сакаа да го затворат. Додека војниците се движеа кон станицата, народот се собра надвор за да ја покаже својата поддршка за радиото. Tady přesně vidět ty výrazy těch Rusů. To nevypadá jako osvoboditele. Když se na to hlouběji podíváš, tak mají takový zasmušilý obličeje. Jo? Oni nevěděli, chudáci, nevěděli, co mají dělat. Во услови на хаос, во близина на радиостаницата, камион без возач удри во толпата, убивајќи неколку луѓе. V tu ránu jsem se otočil a vidím něco řítí. Tak jsem jenom takhle, jak jsem dělal ten foťák, tak jsem takhle zmáčknul. A bylo mi pak špatně teda z toho. Musím říct, že jo, na to se špatně vzpomíná teda. No. Тој ден вкупно 15 лица го изгубија животот во близина на Чехословачкото радио, а уште повеќе загинаа за време на окупацијата. Но Хајски се сеќава не само на траумите од тој ден, туку и на инцидентите кои ги откриваат човечките моменти. Začalo hořet, lidi to zapalovali, ale nejhorší vlastně situace byla, že ty vojáci byli uvnitř. Teď se to začalo rozžhavovat, ty tanky. Tak najednou lidi začali křičet, vylezte ven, ať se vám nic nestane. Jo, to bylo taky skutečně žertovný v této situaci, ještě takový soucit s nima, jo, prostě, jo, bytečnej. No. Имаше и други трагикомични ситуации. Někdo našel ceduly, takhle na nějakém tom staveništi, co bylo tady dole prostřed Václaváku, tak našel ceduly nezaměstnaným vstup přísně zakázán. A to je takový ten český černý humor, že s tím jezdili jako, a lidi se smáli. Тоа беше хаосот на инвазијата и нејзините последици што ги сочуваа фотографиите на Хајски. Советските војници упаднаа во Чешката новинска агенција, каде што Хајски работел запленувајќи и уништувајќи негативи, но не и овие снимки. Инвазијата од 1968 година го прекина краткиот период на релативно либерален социјализам познат како Пражка пролет. Фотографиите на Хајски преживеале, но надежите за политичка промена бе изгубени за уште една генерација.